Nongeye kubasuhuza abakurikiye Igicu TV, mwibutsa gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Nyuma y'aho Amerika isabye Iran guhagarika intambara kuko yatsinzwe, Iran yo ntibikozwa. Iran yo iravuga ati mukuze mundi nimwe mwashoje intambara, dukomeze turwane, ntabwo turacika imbaraga ndetse ntabwo muranadutsinda. Ibi Amerika yabitangaje nyuma y'aho mu minsi yatambutse yatangaje yuko iri mu biganiro byo guhagarika intambara na Iran nanone ku rundi ruhande rwayo ikabihakana, ikanavuga yuko nta biganiro yigeze igirana na Amerika. Muri iki gitondo rero Isirayeli yesigaba ikindi gitero gikomeye cyane muri Libani. Nk'uko mubizi nta gitero kijya giterwa batakise izina, iki cyo bakise buffer zone, aho bakigabye mu burengerazuba bwa Libani, ahazwi nko muri Beka mu gishanga cya Beka. Gusa kugeza isaha nta mubare uragaragazwa w'abantu baba bahitanye muri iki gitero, yaba ku ruhande rwa Amerika cyangwa se ku ruhande rwa Libani. Iki gitero kije gisanga ibindi bitero Iran irimo irapanga kuba yatera kuri Isirayeli, aho Iran yo irimo ipanga gutera ibitero kuri Isirayeli, hagati muri Isirayeli ndetse no mu majyaruguru ya Isirayeli. Ibihugu nka Bahrain, Kuwait, Arabia Saudite ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, United National Emirates, nazo ziri muri biri kugerwaho ingaruka z'iyi ntambara. Aho muri rukerera humvikanye impuruza cyangwa se icyo twita alarm mu rurimi rw'amahanga, zamenyeshaga yuko hari ibitero bije muri ibyo bihugu byombi. Gusa ni ahantu baragaragaza byafashe, byarashe cyangwa se ibikorwa byangiritse. Ese ni izihe ngaruka zo gukomeza gufungwa k'umuhora wa Hormuz? Abantu benshi twibaza impamvu Iran iba ishikamye mu gufunga umuhora wa Hormuz, ndetse Amerika nayo ikaba ihora ivuga ati uriya muhora wa Hormuz ugomba ufungurwe, kandi Iran nayo ikaba ivuga ati hari natwe n'ubu ducungiye kuvuga ngo Amerika ibaye itera Iran, uriya muhora wa Hormuz udahari Iran yaba yarasenyutse. Twibukiranyije neza nuko uriya muhora wa Hormuz ari umuhora unyuramo ibintu byinshi by'amavuta, peteroli ndetse n'amazutu, ibikomoka kuri esanse, ari umuhora ubigenda binyuramo. Twibukirana kandi uriya muhora wa Hormuz utanga byibuza 80% by'isi ikoresha. Uriya muhora wa Hormuz niho ibicuruzwa by'Ubushinwa binyura, ibicuruzwa by'Uburusiya, ndetse dushobora no kureba inyungu z'Uburusiya muri iyi ntambara. Nk'uko tuzi ko Uburusiya nabwo buri mu ntambara ya Ukraine bwaje gufatirwa ibihano. Ibyo bihano rero byatangiye kugenda bikorwa kugira barebe ko Abarusiya babasha guhaza isoko muri iki gihe intambara ikomeje kandi umuhora wa Hormuz ufunze. Ubushinwa nabwo buravuga buti Amerika ikosa iri buze gukora bwo kuba yakataka cyangwa se ikomeza kwataka ibitero kuri Iran, biza gutuma Iran ufunga noneho burundu, dore ko yamaze gusetingaho na wibutsa ko mine ari ikintu gishobora guturitsa ubwato ndetse na buri kintu cyose kibwegereye. Ubwo nibwo rero Iran yarateze mine ikabizengurutsa umuhora wa Hormuz. Ni ukuvuga ngo utwara ubwato bwose bwahegera bushobora guturika ndetse bikagira n'ingaruka kuri uwo muhora. Ese ni iki tugomba kwitega mu minsi iri imbere? Icya mbere tugomba kwitega, hagiye kuza inzara iteye ubwoba, kuko uko umuhora wa Hormuz ukomeza gufungwa cyangwa iyi ntambara ya Ukraine ikomeza gufungwa, ibiciro biraza kuzamuka. Mwabonye ko esanse yatangiye kuzamuka, amazutu ndetse n'ibikomoka kuri peteroli byose
ni ukuvuga ngo iki ni ikimenyetso cy'uko ubuzima bugiye gukomera. Abantu benshi batangiye kuvuga ati musenge cyane kugira ngo byibuze turebe ko ino ntambara yarangira. Iyi ntambara ibaye irangiye twakongera tugasubiraza ibiciro uko byari bimeze. Mwibutsa gukora subscribe kugira tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi.